Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi ninwan ra mangi hakrdob ying jongpi ka Meghalaya People United Front hapo ka jingalam jong Presiden ka East Chanty Hills District Unit ubah Krishan Bla haka kanre tarik jumang arajar arhuai kalai kendo ya Deputy Commissioner jong ka East Chanty Hills ubah I Kharmalki ban pancing pencai haka baidai bakila jingarap na ka benta kitu kiba set slungi ladi hadian bakila bet ya kajing pang COVID-19 kani kajing kendo ya ubah Kharmalki kalong hadian bakaseng kalayo ya kajing ujor bakidon katu kaningut kiba sa pen kerpang ladi ha East Chanty Hills District kidon kami ya kajing rap na kasorkar hendak jubab ke bakaseng kalayo na Deputy Commissioner kalong bakasorkar kamshim lamang jingerap issue syabaro kita gibasa quarantine haga jela bro kowe takasni igong ka Meghalaya People United Front MPF Izendels angkat batu bapung unit pada Samsunung unit iwan panisai no bisi kamtam ikini basa covid go basa quarantine naliang kabam sorkar ka ain ma yarap kamtam naliang misi la pensayangin kaseng ba naliang sorkar tamdon kung kata dingarap naliang kai kamtam kabam gadi ngi kentu yudisi bo umat lem kalat nanti ba kuno ban atorong lem kamtam gini basa quarantine ki bambi so trelikta ya kaponyo ba arbat ni haji yang yudisi ba strict kamtam gini wir kar di wan nabar ban litre kamtam ki kompani ba pero bahap ako na Izendels ba untek lakam kamtam ban syara bandung ban mi suai ki kat bedang don kan pang salam adu kat le bedang jam jelai ba te so ko we pat tam ita ni aji ngut si tam ini darbar sunung ba bahap agajar ke sunung bakin pek perman ba kam tam ya karung kami ikhar bawan nakawe ke sunung district bakin te lakam kam tam bonum ailat kam tam jipang ba kanang sarcho tengi na liang kaseng ni ibu din jo ban ni semat kam tam ya kayo ko haro ni jurip ni nang semat ban impej kumno gi perlu gibut em kam tam kita karol ka an sarkar balak tak sarkar lekim le ngin betha ngin betip coba halor bakin le dan kam